Pamirsa petani kopi ring Kintamani sampun ngeranjing masan mupu. Ring pengawit nyane pengarga kopi ring petani kantos 15 tali rupiah a kilo. Nincap yening saihang ring masan mupu warse sedurung nyane. Petani kopi ring Desa Ulian, Made Surawan Mausang, ring pengrau masan mupune mangkin, harga kopi kekantenang ageng inggih punika kantos dimulas tali rupiah kilogram. Nanging ritepengan mangkin, sampun incap malih siu tali dados nyane mepengarga 16 tali rupiah kilogram. Yening sayang ring masan mupu warsa sadurung nyane, harga kopi warsane mangkin kekantenang nincap. Ring masan mupu warsane lintang, harga kopi wantah 5 tali rupiah kilogram. Ketarkayang harga kopi saya nincap kantos puncak panen inggih punika ring sasih Mei Juni ngeranjing kantos harga kalih dasa tali rupiah. Nincap nyane harga kopi kalih mangkin sangkaning produksi kopi tedun mawinan pengraos sasih kaon. Penedunan produksi kantos 6%. Curah hujan tinggi sane ngelintang ring sasi Oktober November warsane lintang talang ngawinang bunga kopi nenten tumbuh becik. Dayus Basrina Bali Pos Nguningayang.